Bonġu Sinjuri, nilqawkom għal Polza tal-Għażla għas-Subien fil-ewwel sena sekondarja, illum 18 ta' April il-ħin huwa d-9:09. Ħanibdew b'talba fl-assenza ta' Father Charles għandna l-Father Mark hawnhekk, u mbagħad wara nispjega kif wasalna f'dan il-punt u ntellgħu il-Polza waħda waħda. Nistieden il-Father Mark nibdew bit-talba. Tajjeb, fl-Atti tal-Apostli San Luqa jitkellem fuq illi l-ewwel komunità ta' Nsara kienu qalb waħda u ruħ waħda u kienu jaqsmu kollox flimkien. U wkoll kienu kollha kemm huma jinsabu tajbin. Kien itolbu lil Mulej ħalli nesperjenzaw din l-imħabba ta' Kristu irxoxt u anke fl-iskejjel tagħna nkunu l-persuni li hekk ngħixuha din l-imħabba għal ġid ta' dawn it-tfal biex dawn it-tfal ikunu jistgħu iwieġbu għal dak li Alla jixtieq minnhom fil-ħajja tagħhom. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun nitrid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni għamel. F'isem tal-Missier tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Dan nispjegalkom kif wasalna f'dan il-punt tal-Polza. Mela nitlob ir-reġija tillali fuq l-iskrin jekk jogħġobhom. Hawnhekk ħa nispjegalkom l-andament. Mela f'Novembru ħarġu r-regolamenti u lqajna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju. Fin-naħa ta' fuq ta' din iċ-ċart qegħdin taraw dawk li huma diġà rreġistrati fl-Iskejjel fil-ewwel sena sekondarja. Mela kellna 3 applikazzjonijiet minn tal-impjegati fl-istess skola, 33 minn tal-aħwa fl-istess skola u applikant illi applika kemm bil-kriterju tal-aħwa kif ukoll bi skola bla kontinwità, infatti ħajju sem anke illum fil-Polza. Kellna 4 applikazzjonijiet li huma ta' impjegati però fl-iskola fejn jaħdmu huma ma hemmx dħul fis-sena sekondarja, tipo il-seminarju u Santu Wistin, allura dawk l-4 jieħdu sem fil-Polza tal-lum. Hemm 3 applikanti illi applikaw bil-kriterju tal-aħwa però fl-iskola fejn hemm ħuthom l-istess seminarju jew ta' Santu Wistin ma jdaħlux però ħajmorru bil-kriterju ta' skola bla kontinwità. Għandna 93 applikant ġejjin minn skola bla kontinwità fejn jitlu Subien. Dawn l-iskejjel huma Teresa Nuzzo u St. Francis's. Għandna 8 applikanti oħra minn impjegati fi skola oħra, ħafna minnhom ikunu jaħdmu fi skola tal-bniet għal ma jistgħux jidaħlu lis-Subien magħhom. B'kollox dawn jiġu 108. Għandna applikant illi huwa tewmi fil-Polza tal-ġimgħa l-oħra ta' parteċipazzjoni tela wieħed mit-tewmin allura llum jipparteċipa u skont ir-rank tiegħu meta jiġi biex jażel jitlu iż-żewġ it-tewmin it-tnejn li huma. U għandna dawk li fil-Polza ta' parteċipazzjoni ġew l-ewwel 79. B'kollox ħa jieħdu sem fil-Polza tal-lum 188 applikant. Fil-bidu meta xandarna ir-regolamenti konna ħabbarna li għandna postijiet 227 post għall-ewwel sena sekondarja. Minn dak iż-żmien naw kellna żewġ postijiet li nqalbu minn mainstream marru għal serious cases ġew okkupati kif qegħdin taraw in-naħa ta' fuq taċ-ċart 37 post u għandna eliġibbli għall Polza tal-lum 188. Għandna riservat dak il-post ta' tewmi, jekk nodduhom kollha niġu b'wieħed inqas bħala postijiet, dan għax kif spjegajt iktar il-qudiem għandna dak l-applikant illi għalkemm diġà reġistrat fi skola ħajjieħu sem fil-Polza tal-lum bħala skola bla kontinwità. Mela jekk dan l-applikant meta jiġi biex jażel li jkompli bil-kriterju tal-aħwa ħajħalli post fuq il-mejda, jekk min-naħa l-oħra ħa jażel post milli jkun hemm fuq il-mejda jirritorna lura il-post li kellu bħal minn tal-kriterju tal-aħwa. Kull min ħajjieħu sem fil-Polza tal-lum għandu post fi skola tal-Knisja,
ovvjament skont ir-ranking li jitla llum waqt il-Polza. Nintaqgħu magħkom għar-reġistrazzjoni nhar it-tlieta 25 ta' April fejn tibda fid-9:30. Issa nagħti ħafna spjegazzjoni dwarha fl-aħħar tal-Polza, però bi preparazzjoni għal din ir-reġistrazzjoni nintaqgħu magħkom ġenituri it-tnejn 24 ta' April fl-4 ta' wara nofsinhar f'online meeting. Fil-ġranet li ġejjin tirċievu email fejn intukom l-informazzjoni dwar dan il-meeting, inkluż il-link li tridu tidħlu biex taċċedu dan il-meeting online. Ikun hemm lista skola il-postijiet vakanti skola biex intom tkunu tafu anke r-ranking li ħaġġibu llum bejn wieħed u ieħor li ma skejjel tistgħu tażlu. Kif ukoll ikollna f'dak il-meeting il-kapijiet tal-iskejjel li għandhom il-postijiet vaganti biex intom tkunu tistgħu tagħmlu il-mistoqsijiet tagħkom lil dawn il-kapijiet tal-iskejjel. Nitlob ir-reġija tista' tniżżel iċ-ċart ħalli nibdew il-Polza. Fuq il-xelluk tiegħi qegħdin taraw l-urna b'żewġ membri tat-tim tagħna li jgħinuna waqt il-polot u fuq il-lemin tiegħi qegħdin taraw il-komplement tat-tim fejn jimmarkaw kull polza fit-tarf tal-mejda taħdejja in-notar Dr. Roberta Colina li jkun qed jivverifika polza malli jitilgħu l-ewwel 12 nerġgħu naqrawhom u mbagħad nerġgħu intellgħu grupp ta' 12 oħra sakemm jispiċċaw il-polot kollha. Jekk għandkom bżonn xi informazzjoni waqt li tkun tila din il-polza tistgħu iċċemplu n-numru li qed jidher fuq l-iskrin 799-0271 7999-0271. Awgur il kulħadd u nibdew din il-polza. L-ewwel polza hija dik ta' M1751. Jake Muscat. Muscat Jake M1751. M1722. Alex Caruana. Caruana Alex M1722. M3779. Kyle Vassallo. Vassallo Kyle M3779. M3456 Mattias Zammit. Zammit Mattias M3456 għandu ħoħet japplika għal Kinder 2. M4778 Zak Zammit Cordina. Zammit Cordina Zak M4778 għandu oħtu qed tapplika għal Kinder 2. M1761 Andrej Sammut. Sammut Andrej M1761. M4445 Aiden Zammit. Zammit Aiden M4445. M3238 Kane Malija. Malija Kane M3238. M3694 Isaac Bonici. Bonici Isaac M3694. M1489 Nathan Akulina. Akulina Nathan M1489. M1664 Samir Kassar. Kassar Samir M1664. M4397 Jake Vella. Vella Jake M4397. U hekk rajna l-ewwel 12 il-polza, nistidnu l-Father Mark biex jerġa' jaqra dawn it-12 li għadhom kif telgħu. Number 1 Jake Muscat M1751. Number 2 Alex Caruana M1722. Number 3 Kyle Vassallo M3779. Number 4 Mattias Zammit M3456.
Number 5, Zek Zammit Kordina, M4778. Number 6, Andrej Sammut, M1761. Number 7, Aiden Zammit, M4445. Number 8, Kane Malija, M3238. Number 9, Isaac Bonnici, M3694. Number 10, Nathan Aquilina, M1489. Number 11, Samir Kassar, M1664. Number 12, Jake Vella, M4397. Inkomplu bil-Polza, il-numru li jmiss huwa dak ta' M5365, Zek Merci Abons. Merci Abons Zek M5365 għandu oħtu qed tapplika fil-Form 1. M1727 Jaden Cilia Silvio. Cilia Silvio Jaden M1727. M1901 Joseph Zammit. Zammit Joseph M1901. M1414 Shaistin Tonna. Tonna Shaistin M1414 għandu oħtu qed tapplika għal Kinder 1. M1477 Luka Xiberras. Xiberras Luka M1477. M2060 Daniel Meli. Meli Daniel M2060. M1881 Jake Xkembri. Xkembri Jake M1881. M3013 Leighton Galdes. Galdes Leighton M3013. M1766 Mike Grek. Grek Mike M1766. M2106 Noah De Manuele. De Manuele Noah M2106. M2121 James Grek. Grek James M2121. M4906 Ezekiel Oduchukwu Nwoba. Oduchukwu Nwoba Ezekiel M4906. Ek tellajna 12 polza oħra, nerġaw naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 13 Zek Merci Abons M5365. 14 Jaden Cilia Silvio M1727. 15 Joseph Zammit M1901. 16 Shaistin Tonna M1414. 17 Luka Xiberras M1477. 18 Daniel Meli M2060. 19 Jake Xkembri M1881. 20 Leighton Galdes M3013. 21 Mike Grek M1766. 22 Noah De Manuele M2106. 23 James Grek M2121. 24 Ezekiel Odokuchu Nwoba M4906. Inkomplu bil-polza, il-numru li jmiss huwa dak M3231 Luka Karwana. Karwana Luka M3231. M1479 Noah Muscat. Muscat Noah M1479. M1733 Dean Spiteri. Spiteri Dean M1733. M2126 Javier Ellul. Ellul Javier M2126. M1507 Jean Mikallef. Mikallef Jean M1507.
M1451 Aiden Farrugia. Farrugia Aiden M1451. M4858 Denzel Kutajjar. Kutajjar Denzel M4858 għandu oħtu qed tapplika għal Kinder 1. M2098 Jan Caruana. Caruana Jan M2098. M1410 Daniel Polidano. Polidano Daniel M1410. M3532 Nathan Jones Sammut. Jones Sammut Nathan M3532. M1603 Zek Mikallef. Mikallef Zek M1603. M1017 Giorgio Borg. Borg Giorgio M1017. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ħanerġgħu naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 25 Luca Caruana M3231. 26 Noah Muscat M1479. 27 Dean Spiteri M1733. 28 Xavier Ellul M2126. 29 Jean Mikallef M1507. 30 Aiden Farrugia M1451. 31 Denzel Kutajjar M4858. 32 Jan Caruana M2098. 33 Daniel Polidano M1410. 34 Nathan Jones Zammut M3532. 35 Zek Mikallef M1603. 36 Giorgio Borg M1017. Ħankomplu bil-polza, il-numru li jmiss huwa dak M1950 Edim Xikluna. Xikluna Edim M1950. M4731 Beppe Akulina Arena. Akulina Arena Beppe M4731. M1734 Ivan Alexander Attard. Attard Ivan Alexander M1734. M1691 Matteo Brincat. Brincat Matteo M1691. M2173 Luca Amato. Amato Luca M2173. M3078 Nathan George Bonello. Bonello Nathan George M3078. M2207 Isaac Gallia. Gallia Isaac M2207. M1736 Benjamin Mula. Mula Benjamin M1736. M1707 Beppe Peresso. Peresso Beppe M1707 għandu waħtu qed tapplika għal year 4. M3199 Jake Kirkop. Kirkop Jake M3199. M3384 Christian Buġeja. Buġeja Christian M3384. M1625 Semi Akkartal. Akkartal Semi M1625. Ek tellajna 12 il-polza oħra, ħanerġgħu naqraw dawn l-aħħar 12 li tellajna. 37 Edim Xikluna M1950. 38 Beppe Akulina Arena M4731. 39 Ivan Alexander Attard M1734. 40 Matteo Brincat M1691. 41 Luca Amato M2173. 42 Nathan George Bonello M3078. 43 Isaac Gallia M2207. 44 Benjamin Mula M1736. 45
Beppe Peresso M1707. 46 Jake Kirkop M3199. 47 Christian Boġeja M3384. 48 Sami Akartal M1625. Nkomplu għaddejjin bil-Polza, n-numru li jmiss huwa M3536, Daniele Cardona. Cardona Daniele M3536. M2146, Gianni Cilja. Cilja Gianni M2146. M5076, Paul Busuttil. Busuttil Paul M5076. M3682, Jake Headley. Headley Jake M3682. M1633, Jan Kakia. Kakia Jan M1633. M1714, Craig De Giorgio. De Giorgio Craig M1714. M2117, Jaden Caruana. Caruana Jaden M2117. M3373, Christian Mitzi. Mitzi Christian M3373. M2010, Ronan Gauci. Gauci Ronan M2010. M1523, Daniel Frendo. Frendo Daniel M1523. M2032, Ziad Elafi Meli. Elafi Meli Ziad M2032. Għandu ħutu qed japplikaw għal Form 1. M1415, Jake Vassallo. Vassallo Jake M1415. Ek tellajna 12 polza oħra, ħanerġaw nduru biex naqraw daw l-aħħar 12 li telgħu. 49 Daniel Cardona M3536. 50 Gianni Cilja M2146. 51 Paul Busuttil M5076. 52 Jake Henley M3682. 53 Jan Kakia M1633. 54 Craig De Giorgio M1714. 55 Jaden Caruana M2117. 56 Christian Mitzi M3373. 57 Ronan Gauci M2010. 58 Daniel Frendo M1523. 59 Zaid Eliaf Meli M2032. 60 Jake Vassallo M1415. Ħankomplu bil-polza, il-numru li jmiss huwa dak ta' M2181, Zek Muscat. Muscat Zek M2181. M3370, Jake Xikluna. Xikluna Jake M3370. Għandu oħtu qed tapplika għal Year 1. M1418, Matthew Camilleri. Camilleri Matthew M1418. M1626, Dejan Pirrone. Pirrone Dejan M1626. M2151, Giuseppe Camenzuli. Camenzuli Giuseppe M2151. M4605, Jake Ajus. Ajus Jake M4605. M2132, Kayim Faruja. Faruja Kayim M2132. M1635, Nathan Montebello. Montebello Nathan M1635. M1874, Julian Zammit. Zammit Julian M1874. Għandu oħtu qed tapplika għal Kinder 1.
M2196 Xylon Mikallef, Mikallef Xylon M2196. M2133 Kai Lo, Lo Kai M2133. M1671 Jake Fenek, Fenek Jake M1671. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ħanaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tilaw. 61 Dzek Muscat M2181. 62 Jack Xikluna M3370. 63 Matthew Camilleri M1418. 64 Dejan Pirrone M1626. 65 Giuseppe Gaminzuli M2151. 66 J. Kajus M4605. 67 Kaim Farrugia M2132. 68 Nathan Montebello M1635. 69 Julian Zammit M1874. 70 Xylon Mikallef M2196. 71 Kai Long M2133. 72 Jake Fenek M1671. Komplu l-polza, il-numru tal-polza li tela huwa M5268 Braden Farrugia. Farrugia Braden M5268. M4285 Sven Mitzi, Mitzi Sven M4285. M4901 Kyle Brancaleone, Brancaleone Kyle M4901 għandu ħuħ qed japplika fil-Form 1. Dan huwa t-tewmi li semmejt fil-bidu tal-ispjegazzjoni. M4518 Luca Paċ, Paċ Luca M4518. M4924 Gianluigi Mifsud, Mifsud Gianluigi M4924. M1739 James Emmanuel Cordina, Cordina James Emmanuel M1739. M2138 Javier Ulawi, Ulawi Javier M2138. M5961 Jack Michael Casey, Casey Jack Michael M5961. M5078 Jamie Azzopardi, Azzopardi Jamie M5078 għandu oħtu qed tapplika fil-Year 4. M3351 Beppe Gallia, Gallia Beppe M3351. M3791 Gianluca Brincat, Brincat Gianluca M3791 għandu oħtu qed tapplika fil-Year 1. M1469 Jake Spiteri, Spiteri Jake M1469. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ħanaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 73 Braden Farrugia M5268. 74 Sven Mitzi M4285. 75 Kyle Brancaleone M4901. 76 Luca Pac M4518. 77 Gianluigi Mifsud M4924. 78 James Emmanuel Cordina M1739. 79 Xabier Olawi M2138. 80 Jack Michael Casey M5961. 81 Jamie Azzopardi M5078. 82 Beppe Gallia M3351. 83 Gianluca Brincat M3791. 84 Jake Spiteri M1469. Nkomplu bil-polza numru li jmiss M3560 Jake Camilleri, Camilleri Jake M3560.
M2038 Alex McKay, McKay Alex M2038. M1634 Jeremy Katkuti, Katkuti Jeremy M1634. M1647 Jacob Mansueto, Mansueto Jacob M1647. M2210 Andy Colin Pisani, Pisani Andy Colin M2210 għandu ħuħet japplika għal Year 1. M4777 Joseph Charles Farrugia, Farrugia Joseph Charles M4777. M5469 Julian Zammit, Zammit Julian M5469. M1570 Matthew Gambin, Gambin Matthew M1570. M1983 Nicholas Porsenna, Porsenna Nicholas M1983. M5217 Kieran Camilleri, Camilleri Kieran M5217 għandu ħuħet japplika l-Kinder 1. M1675 Nathaniel Mikallef, Mikallef Nathaniel M1675. M4363 Federico Sammut, Sammut Federico M4363. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ħanaddu biex nerġaw naqraw daw l-aħħar 12 tellajna. 85 Jake Camilleri M3560. 86 Alex McKay M2038. 87 Jeremy Katkuti M1634. 88 Jacob Mansueto M1647. 89 Andy Colin Pisani M2210. 90 Joseph Charles Farrugia M4777. 91 Julian Zammit M5469. 92 Matthew Gambin M1570. 93 Nicholas Porsenna M1983. 94 Kieran Camilleri M5217. 95 Nathaniel Mikallef M1675. 96 Federico Sammut M4363. Nkomplu bil-polza u n-numru li tela huwa M5151 Daniel Kutajjar, Kutajjar Daniel M5151. M1772 Aiden Merċieqa, Merċieqa Aiden M1772. M1462 Liam Zammit, Zammit Liam M1462. M4976 Mattias Bartolo, Bartolo Mattias M4976. M3615 Nathan Shikluna, Shikluna Nathan M3615. M1738 Edim Talbot, Talbot Edim M1738. M1673 Krishna Borch, Krishna Borch Chris M1673. M5485 Kyle Bohajar, Bohajar Kyle M5485. M1620 Nathan Attard, Attard Nathan M1620. M1458 Elias Buttigieg, Buttigieg Elias M1458. M1690 Miguel Cardona, Cardona Miguel M1690. M4943 Keen Galdes, Galdes Keen M4943. M1693 Jack Nichols Kutajjar, Nichols Kutajjar Jack M1693. Daw kienu 12 il-polza oħra u ħanaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna.
97, Daniel Kutajjar M5151, 98, Aiden Merċiqa M1772, 99, Lian Zammit M1462, 100, Mattias Bartolo M4976, 101, Nathan Xikluna M3615, 102, Edim Talbot M1738, 103, Chris Krishna Borch M1673, 104, Kyle Bohajar M5485, 105, Nathan Attart M1620, 106, Elias Buttigieg M1458, 107, Miguel Cardona M1690, 108, Keen Galdes M4943, 109, Jack Nicholas Kutajjar M1693. Nkomplu bil-Polza. Il-numru li jmiss huwa M1787, Jack Wright. Wright Jack M1787. M1432, Mason Bilocca. Bilocca Mason M1432. M2119, Stephen Camilleri. Camilleri Stephen M2119. M1455, Logan Parnis. Parnis Logan M1455. M5286, Kaylin Jace Grek. Grek Kaylin Jace M5286 għandu waqtu qed tapplika għal Year 1. M1568, Benjamin Ellul. Ellul Benjamin M1568. M2001, Luke Bartolo. Bartolo Luke M2001. M3271, Zach Camilleri. Camilleri Zach M3271. M1628, Isaac Dalli. Dalli Isaac M1628. M2156, Mattias Anthony Mallia. Mallia Mattias Anthony M2156. M2120, Nicholas Spiteri Formosa. Spiteri Formosa Nicholas M2120. Ek tellajna 12 il-polza oħra u nerġgħu ngħaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 109, Jack Nicholas Kutajjar M1693. 110, Jack Wright M1787. 111, Mason Bilocca M1432. 112, Stephen Camilleri M2119. 113, Logan Parnis M1455. 114, Kaylin Jace Grek M5286. 115, Benjamin Ellul M1568. 116, Luke Bartolo M2001. 117, Zach Camilleri M3271. 118, Isaac Dalli M1628. 119, Mattias Anthony Mallia M2156. 120, Nicholas Spiteri Formosa M2120. Miss huwa dak M4489, Aiden Buġeja. Buġeja Aiden M4489. M5205, Nikki Xkembri. Xkembri Nikki M5205. M3954, Javier Kutajjar. Kutajjar Javier M3954. M1741, Jaden Alexander Briffa. Briffa Jaden Alexander M1741.
M1731 Eli Borg, Borg Eli M1731. M1775 Caden Vella, Vella Caden M1775. M5008 Gianluca Gauci, Gauci Gianluca M5008. M1789 Matthew Xikluna, Xikluna Matthew M1789. Għandu l-ħuħ qed japplika għal Kinder 1. M1535 Liam Patch, Patch Liam M1535. M1699 Zek Kallus, Kallus Zek M1699. M4334 Luca Cuomo, Cuomo Luca M4334. Għatatinna waħda. Mela, M5843 Edison Zammit Douglas. Zammit Douglas Edison M5843. U hekk tellajna 12 il-polza oħra, ħanerġgħu naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 121 Aiden Buġejja M4489. 122 Nikki Xkembri M5205. 123 Xavier Kutajjar M3954. 124 Jaden Alexander Briffa M1741. 125 Eli Borg M1731. 126 Caden Vella M1775. 127 Gianluca Gauci M5008. 128 Matthew Xikluna M1789. 129 Liam Patch M1535. 130 Zek Kallus M1699. 131 Luca Cuomo M4334. 132 Edison Zammit Douglas M5843. Bil-polza, il-numru li jmiss huwa M1758 Andrew Falzon, Falzon Andrew M1758. M1576 Zeldin Fenek, Fenek Zeldin M1576. M4378 Mason Camilleri, Camilleri Mason M4378. M5815 Antonio Micali, Micali Antonio M5815. M1569 Ismael Mula Debono, Mula Debono Ismael M1569. M4097 Dian Gallia Cristina, Gallia Cristina Dian M4097. M1936 Mardeo Zammit, Zammit Mardeo M1936. M1083 Logan David Grishti, Grishti Logan David M1083. M1622 Liam Balzan, Balzan Liam M1622. M1423 Michael Portelli, Portelli Michael M1423. Għandu oħtu qed tapplika għal year 1. M1419 Zion Obidimalor, Obidimalor Zion M1419. M1852 Nathan Borg, Borg Nathan M1852. Ek tellajna 12 il-polza oħra u ħanaddu biex nerġgħu naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 133 Andrew Falzon M1758. 134 Zeldin Fenek M1576. 135
Mason Camilleri M4378 136, Antonio Mikali M5815 137, Ismael Mula de Bono 1563 138, Dian Galia Cristina M4097 139, Mardeo Zammit M1936 140, Logan David Grishti M1083 141, Liam Balzan M1622 142, Michael Portelli M1423 143, Zion Obidiamor M1417 144, Nathan Borch M1852. Mela 153, Zion Obidi Malor M1419. Komplu bil-Polza. Il-numru li jmiss huwa M4152 Luka Jan Merċieqa. Merċieqa Luka Jan M4152. M1427 Michele Andreozzi. Andreozzi Michele M1427. M5061 Jetro Luke Busuttil. Busuttil Jetro Luke M5061. M3182 Kurt Bonici. Bonici Kurt M3182. M1712 Jan Zammit Market. Zammit Market Jan M1712. M2022 Matthew Falzon. Falzon Matthew M2022. M5137 Diaz Ajuz. Ajuz Diaz M5137. M1493 Niki Mikallef. Mikallef Niki M1493. M1582 Andrea Azzopardi. Azzopardi Andrea M1582. M1732 Gian Gerard de Battista. De Battista Gian Gerard M1732 għandu oħtu qed tapplika għal Form 1. M1678 James Carter Lanzon. Carter Lanzon James M1678. M5054 Luca Azzopardi. Azzopardi Luca M5054. Iktellajna 12 il-Polza oħra, ħanerġgħu ngħaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 145 Luca Jan Merċieqa M4152 146 Michele Andreozzi M1427 147 Jetro Luke Busuttil M5061 148 Kurt Bonici M3182 149 Jan Zammit Market M1712 150 Matthew Falzon M2022 151 Diaz Ajus M5137 152 Niki Mikallef M1493 153 Andrea Azzopardi M1582 154 Gian Gerard de Battista M1732 156 155 James Carter Lanzon M1678 156 Luca Azzopardi M5054. Mela ħankomplu bil-Polza u n-numru li tela huwa M4147 Zachary Tanti. Tanti Zachary M4147.
M4677 Luka Zammit, Zammit Luka M4677. M1768 Rudy Zammit, Zammit Rudy M1768. M1767 Matteas Katkuti, Katkuti Matteas M1767. M5880 Blake Briffa, Briffa Blake M5880. M4552 Jake Azzopardi, Azzopardi Jake M4552. M1646 Dean Sejkel, Sejkel Dean M1646. M1729 Luke Vella, Vella Luke M1729 għandu ħuħet japplika għal Kinder 2. M4525 Ben Folly, Folly Ben M4525. M1616 Luca Camilleri, Camilleri Luca M1616. M5692 Zain Liam Polidano, Polidano Zain Liam M5692. M4962 Caden Tabone, Tabone Caden M4962. Daw kienu 12 il-polza oħra, ħanerġaw ngħaddu biex naqraw daw l-aħħar 12 li tellajna. 157 Zekkeri Tanti M4147. 158 Luka Zammit M4677. 159 Rudy Zammit M1768. 160 Matteas Katkuti M1767. 161 Blake Briffa M5880. 162 Jake Azzopardi M4552. 163 Dean Sejkel M1646. 164 Luke Vella M1729. 165 Ben Folly M4525. 166 Luca Camilleri M1616. 167 Zain Liam Polidano M5692. 168 Caden Tabone M4962. Nkomplu bil-polza, il-numru li tela huwa dak M1420 Liam Camilleri, Camilleri Liam M1420. M5977 Karl Mifsud, Mifsud Karl M5977. M2002 Mattias Bonavia, Bonavia Mattias M2002. M5702 Schilder Kassar, Kassar Schilder M5702. M1453 Neil Karabot, Karabot Neil M1453. M5148 Kurt Joseph Psaila, Psaila Kurt Joseph M5148. M1589 Sheldon Camilleri, Camilleri Sheldon M1589. M5256 Jacob John Caruana Duca, Caruana Duca Jacob John M5256. M3279 Sebastian Tortel, Tortel Sebastian M3279. M1864 Ian Portelli, Portelli Ian M1864. M1925 Jack Borch, Borch Jack M1925. M3703 Matthew Cohen, Cohen Matthew M3703. M1030 Tyler Tully,
Tali Tyler M1030. M1681 Teo Mikallef. Mikallef Teo M1681. M1512 Shezdin Shwireb. Shwireb Shezdin M1512. M1567 Jan Fenek. Fenek Jan M1567. M5017 Loran Saidon. Saidon Loran M5017. M4130 Caden Shkembri. Shkembri Caden M4130. M5142 Tiago Dashari. Dashari Tiago M5142. M1918 Jamie Vella. Vella Jamie M1918. Dik kienet l-aħħar Polza, l-aħħar grupp għajna ntellaw kollha f'daqqa, naqraw l-aħħar set li tellajna. 169 Liam Camilleri 1420 170 Karl Mifsud M5977 171 Matteas Bonavia M2002 172 Schilder Kassar M5702 173 Neil Karabot M1453 174 Kurt Joseph Psajla M5148 175 Sheldon Camilleri M1589 176 Jacob John Caruana Duca M5256 177 Sebastian Tortel M3279 178 Ian Portelli M1864 179 Jack Borch M1925 180 Matthew Cohen M3703 181 Tyler Tully M1030 182 Teo Mikallef M1681 183 Shezdin Shwireb M1512 184 Jan Fenek M1567 185 Loran Saidon M5017 186 Caden Shkembri M4130 187 Tiago Daskari M5142 188 Jamie Vella M1918. Mela sinjuri tellajna il-polots kollha fejn jitlu is-Subien tal-ewwel sena sekondarja. Kif spjegajt fil-bidu it-tfal li ħadu sehem fil-Polza tal-lum kollha għandhom post f'xi waħda mill-Iskejjel tal-Knisja li huma id-De La Salle, St. Albert, San Luigi, St. Aloysius, is-Savio College, St. Elias u St. Michael. Email fej bil-vacancies ta' skola tirċivuha ftit jiem qabel il-reġistrazzjoni għall-aħħar ta' dil-ġimgħa jew għall-weekend. Fija din l-email ikolkom ukoll, sinjuri, id-data fejn nistgħu nikkuntattjawkom, l-email addresses u il-telephone numbers, għax aħna reġistrazzjoni issir permezz tat-telefon. Importanti li tiċċekkjaw id-data li ħanibatulkom f'din l-email u tirrispondu għalija jekk kienu kollox tajjeb, ġast tirrispondu li kollox tajjeb jekk hemm xi ħaġa ħażina nitolbukom li twiġbuna fuqha u tinnutawna fejn hemm il-ħażin u nsaqsukom ukoll fiha din l-email jekk aħna ġeneralment meta nċemplu waqt ir-reġistrazzjoni nċemplu lill-omm jekk titsertaw li tixtiequ li mhux il-lom imma wieħed min-numri l-oħra ħadd infurmawna permezz
tar-risposta ta' dik l-email, ġifieri tirrispondunix qabel nibdew nibatulkom daw l-emails, please. Ġifieri stennew li tirċivu l-email u mbagħad tirrisponduna fuqhom. Ħajkolkom ħafna dettalji fuqhom, inkluż il-link għal-meeting li għandna magħkom il-ġenituri it-2-24 ta' April fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun online meeting u jkollkom il-link f'din l-email li ħanibatulkom. Nintaqgħu magħkom permezz ta' trasmissjoni simili tal-lum il-3-25 ta' April, nibdew fid-9:30, spjegazzjoni dwar din ir-reġistrazzjoni tingħata kollha kemmi waqt il-meeting tal-ġenituri li jsir it-2-24 ta' April. Nispjega ftit żgħira waqt li kienu tilgħin il-polots, smajtuni ngħid qegħdin japplikaw għal ħuthom f'livelli differenti. Mela fejn jidħol it-tewmi li qiegħed fl-ewwel sena sekondarja Subien, meta jiġi jażel it-tewmi li kien illum fil-Polza bir-ranking tiegħu, idaħħal it-tewmi ieħor miegħu issa la jitilgħu il-listi ta' min ħajjipparteċipa fir-reġistrazzjoni taraw it-tewmin wara xulxin bl-istess rank order number fejn għandna aħwa oħra f'livelli differenti meta jiġi biex jażel l-applikant fl-ewwel sena sekondarja, jekk il-ġenitur jażel skola illi għandha l-ftuħ u għatanna il-postijiet vakanti fil-livell ta' l-aħwa l-oħra, għalhekk hemmhekk jista' jdaħħal il-ħuħ jew il-loħtu fl-istess skola. Jekk l-iskola li tażlu hija ta' Subien biss u għandkom bniet, pereżempju, jew f'livell li l-iskola ma tidħolx, ma tiftaħx, ma jistax idaħħal il-ħutu miegħu. Spjegazzjoni iżjed dettaljata nagħtuha wkoll fil-meeting tal-ġenituri tal-24 ta' April. Niġbdu l-attenzjoni dawk il-ġenituri li għadhom ma batux id-dokumenti kollha fl-applikazzjoni, speċjalment id-dokument, id-dikjerazzjoni tal-programm edukattiv li issa li saret il-Polza għall-Għażla tistgħu tibdew tibatulna dawn id-dikjerazzjonijiet jekk għandkom xi dokumenti oħra, l-ċertifikati li għadkom ma battuhomniex, dawk suppost diġà battuhomna sal-31 ta' Marzu, ġifieri inħeġġukom li tibatuhom permezz tal-ħolqa tal-missing link, mhux ġast tibatuhom attachment ma' email għax nerġgħu nibatuhomkom lura għax ma nistgħux naċċettawhom għax ma nistgħux naqduhom mal-applikazzjoni. Ġifieri importanti li kull dokument li għadkom ma battux tibatuh bil-link tal-missing documents. Nagħlaq billi nirringrazzja it-tim tal-admissions li mingħajrhom l-admissions ma nimxux il-qudiem, kellna l-mistana li jżvella dat twaħħal il-waħda Polza jutila, għanna il-Sur Damien Abela li kien fuq tella il-Polza u għanna il-Sinjura Dajem Merċiqa li kienet qed twieġeb it-telefonati. Nirringrazzja wkoll il-Father Mark li joġbu jiġi fin-nuqqas ta' Father Charles, lin-Nutar Robert Akulina li jkun qiegħed jivverifika Polza, is-Sinjur Gejtu Farrugia li kien fuq l-urna u s-Sinjura Amelia Kalleja li kienet qed iddaħħal ir-riżultati biex insibuhom lesti ħalli il-proċess jipprova jitħaffef ftit qabel inkunu nistgħu intellaw ir-riżultati fuq il-website. Nirringrazzja wkoll in-nies tal-Wimedia li reġgħu ospitawna għal darba oħra, staff mill-kurja u mis-segretarjat li jtuna l-għajnuna tagħhom ukoll. Nagħlaq billi nfakkarkom tirċievu l-email minn għandna aktar tard matul il-ġimgħa u nintaqgħu magħkom online l-24 ta' April fl-4 ta' wara nofsinhar. Il-ġurnata tajba.